ndagusuje kandi ngo ikaze nizere kumeze neza cyane nizere ko aramutse amahoro mu gitondo cyo kuri munsi wo ku cyumweru ku itariki 16 kwezi kwa karindwi ndakwifuza kuza kugira umunsi mwiza cyane uze kuza kuryoherwa n'umunsi wawe ariko agatanga ariko ngushimire ko wahisemo kwa nanjye mu gitondo cyo kuri munsi mwitse ko subscribe niba utarayikora dukomeze kwagura umuryango uze kulikinga ndetse no gutanga ibitekerezo kuri no nkuru yacu cyangwa kino kiganiro cyacu cyo muri kino gitondo tugiye guhera muri equipe ya Manchester ku defense yitwa hari Maguire ikipe yose yakamejeje irashaka kumutwara kabisa ikamushyira defense yabo kugira ngo ariko bakomeze kubaka ikintu gikomeye cyane ayo mpamvu rero nyuma yo kurangiza deal yo gutandukana na Declan Rice nta kindi cyakurikiyeho rero n'umuvandimwe bahise batabasha kuryo bari buze kuza kumukura muri Manchester bifashije amafaranga bakweme equipe ya Arsenal harimo gwa kandi muri West Ham ngagomba kujyana n'abandi bakiri babiri ba Manchester barimo Scott McTominay ndetse na Anthony Elanga. Scott agomba kujya gusimbura witwa Declan Rice direct mu gihe Anthony Elanga agomba kongera imbaraga muri wings equipe ya West Ham. Maguire bivuga ko ngo yakemera gusohoka muri Manchester United rero haramutse abonetse offer nziza n'ikipe rero makora katubwira ko bari buze kuza gutanga offer agasohoka akagenda ubwo rero bamaze kubona amafaranga yavamo equipe ya Arsenal n'umusore wajoinze Manchester muri 2019 atanzwe miliyoni 80 y'amapaundi murabyibuka ko yaravamo equipe ya Leicester City bivuga ko rwose ngo miliyoni 80 y'amapaundi ni equipe ya Manchester yaba ariyo ya nyuma yakemera kugira ngo imireko agende amakoko katwa ko ari Maguire n'abandi bakiri batandukanye hari benshi bari ku isoko bose bagomba kuza gusohoka muri Manchester abagera ku 8 niwe n'abandi bakiri batandukanye agiye ku 8 akaba rero ariko gahunda zihagaze kujya kano kanya reka duhanga amaso turebe muri defense ya Manchester bizagora cyane ko ngiye kubona umwanya wo gukina kuko Lisandro Martinez na Rafa Varane Victor Lindelof ndetse na Luke Shaw bose usanga ari zo shoza mbere imbere muri defense equipe ya Manchester United rero bigasa rero nka captain w'ino equipe kandi ushaka no kuzakina imikino rero ya 2024 kuzajya abona umwanya wo gukina byazajya bigorana cyane kandi ari na captain w'iyo equipe rero akaba ari impamvu rero batangiye gutekereza ku by'ukuri ko gushaka undi mukino kuza amine akwiye gushaka kugira aho yerekeza Declan Rice ku munsi w'ejo musa ya kare cyane mu gitondo nibwo yerekanwe nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Arsenal umugabo witwa Joe Bernstein ni umunyamakuru wa Daily Mail yakoze inkuru igaragaza uburyo uno mugabo ngo yifashishije umukino wa boxing ndetse n'umukino wa golf kugira ngo abe machine yaba muri mind muri mentalite ndetse no kumubiri kabisa ndetse ngo akari impamvu kuri miliyoni 105 no mukapo azikwiriye no mukapo rero ukoze no nkuru yagerageje kugaragaza uburyo ari umuntu ugiye guheza ikipe ya Arsenal igikombe cya championnat nyuma y'imyaka 20 reka twinjire mu nkuru turukunde bitwaye yavuze ngo Declan Rice usa n'awasoje urugendo rwo muri equipe ya West Ham akaza muri equipe ya Arsenal azaza muri kizere cy'abafana equipe ya Arsenal mu gutwara igikombe cya championnat mu mwaka utaha w'imikino ati asa n'umuntu uje mu rugo ati yasaga n'umuntu niwe wari captain equipe ya West Ham n'umuntu ufujwe n'amakipe menshi y'amana za Man City ati nk'umufana equipe ya Chelsea nyine bavuga ko Declan Rice ngana mufana equipe ya Chelsea kuko yahakuriye ngo yari kugira inzu zo kongera gusubira Stamford Bridge aho yabaye release cyangwa se yirukaniwe afite imyaka 14 yonyine ati ibintu byagiye mu buryo ubwo Tony Bohol yagaragazaga ko amwifuza bigatuma yifuza kumuza na Mason Mount atarika Mount kuko ni inshuti magara atarika Mount amaze gusohoka akajya muri Manchester ni hari scenario yatsindiye cy'umutwe cyo kugira ngo Tony Bohol atabona witwa Declan Rice kuko ntabwo ari kugenda yisanga muri Chelsea wenyine umwana w'inshuti magara witwa Mason Mount banakuranye atagihari so uyu munsi ku cyumweru Arsenal irafata rutema ikirere bekeze muri leta zunze ubumwe za Amerika muri pre-season so Rice ni umuntu ari focused cyane rero muri equipe ya West Ham nkuko bigaragaje yavuga ati nari umuntu focused nzi neza ibyo ndimo ariko nzi neza nanone n'ikintu ntegereje uyu mukapo bakubwira ko ngo nkuko n'umunyamakuru byanditse avuga ngo ya developé physique y'imbaraga z'umubiri muri gym ari gukora boxing urumva ngo yakoraga boxing muri gym ati byatumye nyine aba focus n'umubiri ukomera cyane ati rero ati Declan Rice nk'umuntu 100% witoza uyu munsi byatumye azabona imbaraga z'umubiri ndetse yewe n'umu fitness coach w'ikipe ya West Ham witwa David Bilo wajoinze muri 2020 yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo afashe abantu bakeneye kongera kuzamura physique cyangwa se kuzamura urwego rwabo rw'imbaraga z'umubiri akaba rero ngo David Bilo ari umwe mu bantu ngo yarahoze ari umutoza muri boxing ndetse yaranayikiniye ku buryo yabaye n'umushampion ngo akaba rero ngo ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo n'umukapo witwa Declan Rice abashe kuba umuntu nyine uhambaye cyane akaba ari uko gahunda zihagaze akaba
yinjiye mu bakinnyi bahenze rero mu mateka ya shampiyona y'Abongereza witwa Dick Rice nyuma ya ba Enzo Fernandez winjiye atanzwe 106, Dick Rice yinjiye atanzwe 105, of course akurikiyeho Jack Grealish winjiye atanzwe 100. abo ni abakinnyi batatu bahenze kwenza abandi bose muri shampiyona y'Abongereza. Dick Rice rero kugira ngo tujyane mu byume neza ku munsi w'ejo ni 41 yarayihawe nkuko byari bimaze iminsi bitegejwe cyane, yamaze guhabwa 41 mu mugongo rero nk'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. No kubitegeza tukarere inkoze tuza kugera tugongana cyane kuko harimo amaversion menshi agiye atandukanye. Indi nkuru reka tugaruke kuri Lionel Messi. Biri official Lionel Messi muri Inter Miami byamaze kurangira. Ikipe ya Inter Miami yamaze kubikonfaminga byarangiye nta kibazo kimwe gisigaye. Akaba rero no mukapo bakubwira ko kuri $60 y'amadolari niyo azajya yembwa buri mwaka, akajya ku mafaranga ya Apple akararye ku mafaranga ya Adidas. Nagiye mbasobanura uburyo azagenda yarya, gusa byamaze gutungana nta kibazo kimwe kigihari. Inter Miami ku munsi w'ejo nabo barabikonfaminze bagaragaza ko bitakiri ibanga. Messi nk'umwe like one of the greatest players of all the time, cyangwa se the GOAT, yashyize umukono ku masezerano y'imyaka igera kuri 2 igomba kurangira 2025, ariko agomba kwongera undi mwaka umwe wo muri 2026. akaba rero n'amavideo menshi akomeje kugaragara ku kibuga cy'imyitozo yamaze kuhagera. So ku myaka 33 y'amavuko ko uno champion du monde umva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutangazwa byamaze kurangira. Ni video y'amasegonda 40 yagiye agaragara igaragaza superstar Lionel Alexander Messi avuga ngo yes guys, byamaze gukunda, byamaze gutungana. Urumva yashyizwe kurunga ku mbuga nkoranyambaga z'ikipe ya Inter Miami, bigaragaza ko umukapo yamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubyibukiranye yabanje kwanga offer muri Al Hilal ya miliyoni yesezari 500 za buri mwaka, kuko yagomba gufata miliyoni 1.5 mu gihe cy'imyaka 3, yes 500 za buri mwaka. So Messi akaba rero mu magambo yavuze ati nanjye nishimiye ko ngiye gutangira indi ntambwe nshya muri kariyeri yanjye n'ikipe ya Inter Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati iyi no opportunity nziza cyane, ati twese tuzakomeza kubaka iyo no projet nziza. Ati igitekerezo cyo gukorera hamwe ukagera ku ntego twarabisetize birahari. Ati rero nyotewe no gutangira gufasha aha hantu mu rugo rwanjye rushya. Urumva nkongera nkabafasha kabisa. So n'umukapo ufite imidari ikomeye cyane. Uwavuga Messi we ngira ngo byinshi bizi twajya tubigaruka twagenda tubivuga cyane. Ballon d'Or 7 nabazamara kujya muri Amerika bishobora kumugabanyiriza muri gutwara Ballon d'Or 8, ariko nta wamenya. Nabazamana ranking yaje ifite abakinnyi gishyira imbere ye, it's okay. Hari amafaranga azabona mu myambaro Adidas zagigurisha, siko bimeze. Hakaba n'amafaranga azabona nyine imyambaro Adidas izina rye kurigurisha imyambaro, hari amafaranga azabona. Ikindi Apple TV yerekana Major League Soccer muri subscriptions bazajya bakora abiyongeraho, hari percentage za Lionel Messi azajya abona. Ikindi agomba kuba like ari muri owners ba equipe ya Inter Miami, ku buryo n'icyo Inter Miami izajya yunguka na Lionel Messi azajya afite mushaza. Ariko kantu murakumva ko gatandukanye n'abantu muri ntoza muri Arabie Saoudite. Umve contrat sinyanga buryo ari contrat itari kwiriye ku nyine iremereye. Urango si salary gufata ngo miliyoni 30 za buri mwaka, yes azazifata, it's okay. Ariko wumve imyenda ye Adidas zagigurisha Messi afite mushaza, Amine afite mo like nyine azabona percentage. Subscriptions abantu bazajya bagura abonnement yo kureba shampiyona ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresheje Apple TV kuko ari Yerekanwe, bazajya hariho percentage za Lionel Messi. Ikindi agomba kuba mu ba owners ba equipe ku buryo azajya agira ukuntu yinjiza. Managing director wa Inter Miami witwa George Mas ni owner, yavuze ngo nishimiye kwakira Lionel Messi n'umuryango we mu rugo rwabo rushya. Muri 2018 ubanga impamvu ngiye kubikubwira nashaka kwereka promise baragiranye. Muri 2018 nibwo twakoze promise yo kubaka ikipe ifite intego ishobora kuzakurura abakinnyi bare elite, abakinnyi ba star. Iyo kipe byadusaga kwihindura equipe iri global, tukahindura ikipe ikomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Twabiganiriyeho ati rero Inter Miami ni imwe mu byo twaganiriye kuri Lionel Messi. Ati abafana turabashimira ko mutahagaritse komeza ko twizera kandi neza ko hamwe twese turi hamwe intego zacu tuzazigiraho. Messi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika co-owner witwa David Beckham, we ni co-owner witwa George Mas ni managing director, ni umukozi wa David Beckham co-owner.
yaravuze ngo mu myaka 10 ishize natangiye urugendo rwo kubaka iyi kipe i Miami. Natangiye urugendo rwo kubaka ikipe i Miami. Navuze ko nifuza kuzazana abakinnyi bakomeye ku isi muri uyu mujyi. Abakinnyi twasharinze cyase twasangiye intego. Urumva ati when I joined LA Galaxy atugona joining LA Galaxy kugira ngo mfashe umupira kuzamuka muri Amerika twubake legacy ndetse abe na generation nshya muri iyi sport dukunda cyane. Ati uyu munsi inzozi zibaye impamo. Ati I could not be prouder than like ntabasha kwishima bihagije kumva ko turi kuri calibre yo kuzana umukinnyi nka Lionel Messi. Nishimiye kwakira inshuti yanjye umuntu udasanzwe n'umuryango we mwiza bakabaje muri community y'ikipe ya Miami. Ati rero ati faze igomba gukurikiraho niyo gutangira noneho gukorera hano. Ati sinyuza abona rwose mbonye Messi mu kibuga bizaba ari byagatangaza cyane. Messi yesa bafaringa no kuzana Tata Martino i Miami n'umutoza. Tata Martino i Miami nakajya gutoza n'ikipe ya Inter Miami. Twibaza gukuna amugani Villeneuve giye gutoza Messi tukumva biri crazy. Tukumva bitangaje cyane ariko byamaze kurangira. So Messi rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni byinshi biriyo bikuvugwa ariko nuko gahunda zagaze none atangiye no kuenjoyinga kujya muri za supermarché muri Amerika mu mujyi wa Florida akajya guhaha rwose afatana amafoto n'abantu wumva nta kibazo bari kuenjoyinga family ubona ko muri Amerika bari kuenjoyinga vraiment it's really amazing. So nguko kuko bihagaze rero kuri Lionel Messi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo tuzatumureba nyine agiye kwenjoy inguzima niko bimeze amakuru menshi cyane. Hanyuma twikomereza hanyuma mu gihugu cy'Ubudage muri equipe ya Bayern Munich toza twatamaso heri nawe yagaragaje ko Sadio Mane expectations abantu barafite na reality yatanze bitandukanye ari impamvu n'umugabo ngo ngiye gusura ku isoko nyuma y'umwaka umwe gusa cyangwa se amezi 12 yaramaze mu gihugu cy'Ubudage. Akaba rero ino kipe iteguye kugurisha Sadio Mane agera kuri miliyoni 17 y'amapaundi ubwo niba kujya amayero amakuru atubwira ko impamvu bari kubikora kugira ngo azamure bid cyangwa azamure amafaranga kugira ngo bajye muri Tottenham Hotspur kugira gushaka rutazamu. Aganira rero muri press conference kuri saison nshya Tuchel niwe wagarutse ku mpamvu Sadio Mane ngo yagoye cyane muri equipe ya Liverpool. Aganira n'icyambo cyitwa Sports 1 yavuze ngo ibyo yatekerezaga bitandukanye n'ibyo yabonye. Ati competition administration iri competitive gutangira kuri position idasanzwe ko ikinishwa nka rutazamu. Ati gutangira kuri position idasanzwe ati umukinnyi wabizi cyane azi neza opinion yanjye ndetse na opinion ya equipe atarabizi byose nta gishya kirimo. Bano ba champion rero mu gihugu cy'Ubudage bamaze kumutereka ku isoko ari impamvu iki mu Kusika Sports yakoze ngo tubwira ko miliyoni 17 y'amapaundi niyo ategejwe kugira ngo n'umugabo asoka agende se wenyine uzagenda bose babusetinga ibiciro Marcelo Amini ba Marcel Sabitzer kuri miliyoni 12 ba Benjamin Pavard kuri miliyoni 34 hose bagiye batereka ibiciro byabo. Ikindi kuri Rani Gravenberch umusore mu Holandi yaha agaciro ka miliyoni 42 kugira ngo asoke muri Bayern Munich. Amakipe azamutwara niyo agomba kwishyura abakinnyi nka Bonassar, Alex Nobel, Jan Sommer bose bategereje kuza gusoka bakagenda nk'abo ngo batatu mu rwego nyuma ubwo ni Bonassar ni Alexander Nobel, Jan Sommer buri umwe wese nta amafaranga cyangwa se igiciro cye kiri munsi ya miliyoni 8 n'igice. So ko zafite amafaranga rero azaza abigire gute atwara umukinnyi. Tukivuga kandi kuri Harry Kane na Bayern Munich na Harry Kane nabwo yabikiririnze avuga ko ashaka gusoka mu ikipe ya Tottenham Hotspur akekeza muri Bayern Munich. Nibyavuzwe na Chief Executive w'ikipe ya Bayern Munich ubwo yazaga mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba rero ni umugabo witwa Uri Hones rumva ni ungu ni president akaba na Chief Executive yagaragaje ko icyemezo cya Harry Kane ngo kiri clear kirasobanutse nuko ashaka gusoka muri Spurs akajya muri equipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Nyabiganiraga muri interview yagiye cyangwa ku cyitwa Kicker yavuze ngo kujya kano kanya yamaze kubisobanura ati mu biganiro bagiranye yagaragaje hazaza umugabo witwa Harry Kane yagaragaje ko yifuza gusoka akaza mu gihugu cy'Ubudage. Ataramutse agumye tuzabyakira Tottenham nibishaka atari ko byukuri ino kipe iri kuzamura amafaranga cyane kuko umukinnyi yamaze kugaragaza ko yifuza gusoka akagenda. N'umugabo witwa ni Karl-Heinz Rummenigge ni pharmacy CEO w'ikipe ya Bayern Munich niwe yagize ikintu bisobanura agaragaza ko Harry Kane bari baramukontakta mbere bose baramutekereje kandi abizenza ko bamutekereza bacyaze bamufite mu mibare yabo. Urumva ati rero ati Spurs yamutse mugumanye cyaba ari cyifuzo cyabo. Ati soka umukinnyi wifuza kwaguma ko cyaba ari cyifuzo cyabo heriyo nguko bihagaze. Hari inkuru ziri kugera zize twereka abakinnyi nk'amafaranga menshi ku isi aragahiga jone Cristiano aciye kuko ni Guinness de record yo gukora umukinnyi uzajya ahembwa amafaranga menshi ku isi. Ndashaka kunyura kandi ni nka update nshaka kubahereza bijyanye na za transfer ziri gukorwa kugira kano kanya kuko abakinnyi guhita bahabwa amafaranga menshi kurenza abandi bose ku isi nyuma ya transfer ziri gukorwa. Reka niho mbabwire mu mwicaye mubizi kano kanya
reka nkubwire abakinnyi icumi ariko mbere ku mwanya wa 10 urumva ni top 10 earning players abakinnyi nk'amafaranga menshi kurenza abandi bose currently kuri salary zabo. Ku mwanya wa 10 hari Casemiro wa Manchester uhembwa inoti 375 ya buri cyumweru. Umwanya wa 9 ukazaho Kevin De Bruyne uhembwa 425 ya buri cyumweru. Umwanya wa 8 uriho Marcelo Brozovic wamaze kwikiza muri Al Nassr ahembwa 575 ya buri cyumweru. Umwanya wa 7 washizeho Jordan Anderson ugomba kuza kwikiza muri equipe Al Ettifaq akajya mu inoti 700 ya buri cyumweru. Umwanya wa 6 tukazaho Neymar Junior de Santos uhembwa inoti 725 ya buri cyumweru i Paris. Umwanya wa 6 tukazaho Lionel Messi uri guhembwa 900 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya wa 4 ukazaho nk'ubwo wa 5 wa 4 ukazaho Erling Braut Haaland bivuga ko ahabwa inoti 900 mu ibanga rikomeye cyane muri Man City. Umwanya wa 3 tukazaho Kylian Mbappe nawe uhembwa 900 muri Paris Saint-Germain. Umwanya wa 2 ukazaho Cristiano Ronaldo uhembwa 1,200,000 y'amapawundi buri cyumweru muri Al Nassr, ndetse yewe na Karim Benzema uhembwa inoti 1,600,000 muri equipe Al Etihad ni uri ku mwanya wa mbere, ariko harimo n'ama commercial deals agomba guteyinjiramo atandukanye. Abo ni abakinnyi bari guhembwa amafaranga menshi kurenza abandi bose ku isi muri update nshya zihari kujya kano kanya. So nako Benzema ni uri guhembwa amafaranga menshi kurenza n'aba Cristiano Ronaldo. Ni inkuru zikomeza kugeza zivugo cyane kuri Romelu Lukaku. Amakuru hari mu cyo gitondo tubwira ko ategereje kongera kuza kugaruka ku munsi wo kwa mbere nyuma yo gupushinga, nyuma yo gukora uko ashoboye kose. Romelu Lukaku ari buze kuza kugaruka muri equipe ya Chelsea kubera ko ikipe ya Inter de Milan itabashije kuricinga cyangwa se guhura n'abahagarariye Romelu Lukaku muri icyo cyumweru. Rutazamu rero ku munsi wo kwa mbere nk'uko biteganyijwe twabigaga ko ku munsi ku itariki ya 17 nibwo ikipe ya Chelsea yatanze ingerangizo nkuru twazikoza aha ngaha, nibwo agomba kuripotinga imyitozo y'ikipe ya Chelsea. Inter de Milan yareteguye bid ya £30 y'amapawundi nyuma y'uko Juventus yatanze 30 y'uko nyeze n'ibiza add-ons, bateguye 30 bashyira n'ama add-ons ariko ntibabashe guhura n'abahagarariye Romelu Lukaku kuko ngo bari bagiye kuvuga n'ikipe ya Juventus ikintu cyanababashe cyane. So no mukapa rero w'imyaka 30 y'amavuko agomba guhita aza kujoinga Chelsea kugira ngo bajyane muri pre-season muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko Inter yatanze bid ya £26 y'amapawundi barayanga proposal ya kabiri. So iya mbere bari batanze 23 nyuma batanga 23 barayanga muri equipe ya Chelsea. Todebo amakuru atubwira ko yifuza agera kuri £40 y'amapawundi, bisobanuye ko mu mayero agendaga gamiza 49-50 gutyo kugira ngo babe bakora Chelsea babe bakora muri uko kwariya. Ikindi nuko atari ikipe nyine bavuga mu Butaliyani kuko n'ikipe ya Juve iri muri gahunda yo gushaka uburyo yamutwara. Gusa no kipe ya Juventus rero bikayisaba kubanza kugurisha Dusan Vlahovic agasohoka akagenda. Amakuru atubwira ko niyo bagurisha muri equipe ya Chelsea bivuga ko bashaka gutanga Romelu Lukaku bakongera £21 bakabona Dusan Vlahovic. Ni ibintu biri gutekerezwa cyane. Akaruko gahunda za Lukaku zihagaze muri equipe ya Chelsea kujya kano kanya no kubitegeza tukareba uko dukomeza kwitwara kuko uyu musore yatangaje ko atifuza gukomeza gukina ikipe ya Chelsea. Rero bizabukunda tuzabanga amaso turebe uko biza kuza kugenda. Ikindi ku musore twa Moses Caicedo birashoboka cyane ko Brighton iri mu myitozo iza kuza kujyana na Moses Caicedo bagiye muri pre-season tour muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashaka kuza kujyana na Moses Caicedo nubwo gahunda zo gutanga £100 y'amapawundi bishoboka cyane. Ku munsi w'ejo twabonye Fabrice Romano tubwira ko ntago muri list y'abakinnyi Liverpool ifuza ntago Moses Caicedo ariho, ariko birashoboka ko yanajyayo kuko ni guhinda ibitekerezo gatoya. Gusa bivuga ko rwose ngo n'umusore ari close kujoinga ikipe ya Chelsea akaba ariho rero yerekeza mwaka utaha imikino, ariko ntibikora ko Brighton ku munsi w'ejo kwa mbere nabo barafata rutema ikirere bave ku mugani bareberekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri pre-season. So Caicedo rero ku myaka ya 21 y'amavuko birashoboka cyane ko ashobora kuba yagenda in case deal itararangira. Gusa bishoboka cyane ko ashobora kugera akaba yanahura n'ikipe ya Chelsea kuko bafite match ya gishuti mu mujyi wa Philadelphia ejo ni ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa karindwi. So bafite match n'ikipe ya Chelsea rero bashobora kugerayo bakaba bakeneye ko izo deal zigakomeza bari muri Amerika. Ikindi uko Chelsea cyane ni negotiation nyine na Romeo Lavia w'ikipe ya Southampton ari kuri list yabo n'ubundi nka Caicedo himself we ku giti cye yagaragaje ko yiteguye kujoinga ikipe ya Chelsea nibaramaka barangizanyije n'ikipe ya Brighton, ariko Chelsea yo iracyafite options zirenze imwe kuko batandukana n'abakinnyi benshi muri mediane yabo. So no mukapo rero ubushize yarafosinze mu kwezi kwa 2020 kubwo ashaka kujya muri ikipe ya Arsenal, ariko ntabwo byaje kuza kumukunda neza cyane. Akakanya rero ari very closer kujoinga ikipe ya Chelsea kuko nawe yabyivugiye icyo gihe agaragara n'icyo mu kwitwa La Cancha Comaggio ni kiwabo mu gihugu cya Equateur. Yagarutse byinshi ntabwo nibuze kuza kwisubira mu byose ko bimwe nari babwiye ahangaha mbere ko n'umusore yiteguye kujya gute
yiteguye kujoininga ikipe ya Chelsea. Reka tubihanga amaso turebe uko bikomeza kugenda, ni nkuto dukomeza kujya dukurikira cyane. Ikindi stade ya Camp Nou ya FC Barcelona ni ko l'innovation zirakomeje cyane kuyivugurura birakomeje. Amakuru tubwira ko rero iyo kipe igomba gutwara agera kuri miliyari 1 na miliyoni 450 kugira ngo amini iyi stade igomba gutwara miliyari 1 na miliyoni 450 kugira ngo yuzure neza cyane. Gusa hari akazi kenshi gakomeza kuyikorwaho, ino kipe izakina imikino yabo kuri Olympic Stadium mwaka utaha. Imikino ni stade hariya mu mujyi wa Catalonia, akaba rero ntabwo bashaka gutakaza umwanya n'akazi kari gukorwa kujya kano kanya kuri Camp Nou. Bifuza ko yongererwa imyanya wicara ikagera nibura ku 150. Urumva ni business bashaka gukora mu bijyanye no kwemerera abantu kuza kura match muri Camp Nou kabisa. Akaba FC Barcelona igomba kuzakina match kuri Olympic Stadium hariya i Catalonia rero mu gihe bagikomeje kubaka stade yabo, bivuga ko izarangira muri 2026. Akaba rero stade yabo rero ntiyari yagakozweho kuva mu mwaka wa 1957. Bisobanuye ko stade ya kera cyane, ari impamvu rero bagira bate, arimo bashaka kongera kuyivugurura, kongera kuyikoraho, kongera gushyira imbaraga nyinshi, kongera gushyira mu bushake kugira ngo barebe ko ino stade Camp Nou rero ishobora kuba yamera neza cyane. Akaruko gano zagaze hazamo byo gucaka kubaza impamvu bari kuyivugurura. Ibyo byaba ikindi kiganiro ko tuzakiganiraho n'utaha kugira ngo gahunda zibe zagenda neza cyane, kuko kano kanyeho ntabwo byahita bidukunda ko byose duhita tubiganiraho icyarimwe. Ikindi kandi twinjire mu binyamakuru byo mu gihugu cy'Ubutaliyani turebe inkuru byagiye byandika kabisa. Benshi bagiye bagaruka kuri transfer n'undi ya Romelu Lukaku. Ikinyamakuru Gazzetta dello Sport bati Lukaku ce pasticcio, nabo bati Romelu Lukaku kabisa ati ari incredible kujya kano kanya, ati ari guhangana n'ibihe bikomeye cyane. Iyi ngiyi bivuze nyuma y'uko rero ibiciro cy'amakuru nkuko cyabyanditse ati transfer ye muri equipe ya Juve irashoboka cyane kujya gusimbura witwa Dusan Vlahovic nkuko muri kubona ku ruhande gatoya. Bati Dusan Vlahovic rero ati ari midi ikomeye cyane gushaka uburyo ari buze kuza gusoka muri equipe ya Juventus. Romelu Lukaku akinjira nkuko cy'amakuru cyajyanditse, ndetse muri cy'amakuru cyitwa Corriere dello Sport nabo mu nkuru zabo biragaragara ko imbere cyane hari Romelu Lukaku muri Corriere dello Sport banditse ko nako ikipe ya Juventus rero ngiri kumutekereza cyane, ariko ngikabanza gutandukana na Dusan Vlahovic kugira ngo ajye yakwinjira no mu kapo rero witwa Romelu Lukaku wayoboye ibijyamakuru mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikindi kandi muri Tutto Sport nabo bakaba batwandikiye inkuru tubwira ko ngo hagati ikipe n'ikipe ya Chelsea bagomba kubanza kumvikana kuri potential transfer, cyangwa se bagomba kubanza kumvikana kugira ngo bakemera kugira gute kurikura Dusan Vlahovic asoke agende. Nuko rero ngo banza bakumvikana kabisa. Muri gazeta bo banditse ko iyi transferring ngo yabaye Saga ikomeye cyane, kuko witwa Dusan Vlahovic agomba kuza kubijyamo. Ikintu kiri kwirukankamo cyane umugabo witwa Cristiano Giuntoni, ni sporting director mu equipe ya Juve, akagaragaza ko ngo bifuza Lukaku kugira ngo babone ko bagurisha batandukana Vlahovic. Lukaku akaba yaza ku mafaranga make cyane. Rero akaba rero Vlahovic nkuko kirimo ko cyanditse ngo n'ikipe ya Paris Saint-Germain ni imwe mu makipe yagaragaje ko akifuza uyutezamo umuseribe. Rero muri Tutto Sport babongeyeho ko Juve rero ngo yamaze kumutereka kuri liste kuko igomba kuza kumusimbuza Vlahovic ugomba kujya muri Ligue 1, niko babyanditse. Ati rero nyuma yo kugaruka mu equipe ya Chelsea n'ibikunda Imitwe Romelu Lukaku ngo ntagashaka gusubirayo no mu kapo. Rero Tutto Sport yanditse ko ngo umwaka ushize yatsinze igitego cya 12 mu mikino yose itandukanye yakindi ikipe ya Inter de Milano, ari mpamvu ngo bafite icyizere cy'uko ngashaka kuba yaza rero kwitwara neza cyane muri iyo equipe ya Juve. Iyo mpamvu ikomeje gushyira imbaraga nyinshi mu gushakisha Romelu Lukaku. Ni inkuru kubeza guhanga amaso tukareba uko bikomeza kugenda. Mbere gusoza kandi reka nanone tugaruke ku zindi information ziri kuvuga. Tujye mu equipe ya Eddie Howe cyangwa se equipe ya Newcastle United. Muri Newcastle banditse ko ino kipe ngikomeje gushakisha nanone imbaraga nyinshi z'abakinnyi bakomeje kwifuza hariya ku buryo bagomba kuza kuyijoininga, ariko bakagenda bagomba kuza gutandukana bakagenda. Bivuga ko umugabo witwa Centre Maxime ari buze kuza gusoka akagenda. Yanagaragamo match mu myitozo ejo bakinaga ikipe batanyaga akapresion nangaho agaragaramo. Bifuza rero kuba bamurekura akagenda. No mugabo rero witwa Centre Maxime n'umufaransa, akaba rero ngo bashaka amafaranga yo kuzamura kugira ngo yuko akonyemera muri defense yabo. Hari defense equipe ya Crystal Palace twa Ederson ngo baramwifuza hejuru cyane kugira ngo ariko gahunda zabo zagende neza cyane se bakibikaho uyu myugariro ugomba kuza kubafasha cyane mu gihe kiri imbere in case baba bamubonye. Ngayo nguko rero nabashimye cyane kandi bifuje kugira byiza cyane. Mwakoze cyane mu kanya gatatu agaruka n'izindi information zihari muri Liverpool. Dufite information nyinshi cyane ndakandaza kuzigaruka mu kiganiro cyiza kuza gukurikiraho. Mbifuje kugira umunsi mwiza cyane muze gwirwa na gahunda zose twategurira ngaho kuri BARYINYONZA Talk Sports.